Ka Kasih Student Union mengisahke mentagasngi ai kendu yo chairman ka Institute Hotel Management IHM Dr. BJ Kumar ban ujol halo kajing bumbiang karukom trikam ka principal jangkani ka school. Unoilam ka KSU mingi yu sama Samuel Kabani habakran siklat tai kubol ong bagaseng ka bunsen ka pansngi ban kendu ya ka principal nai haduk mta hakim sima yo la setia ban kendu ya ka ban pansngi we kimat bakta ay kisamla pulih bar kajing thut harukom trikam jangkani ka silam pulih. Kila penpau kajing so bitar nama wat hadin bagaseng ka khang talai ka office ka IHM ka principal kadang le bumpatio bat la keno ba kelap mit ka ja na ka kam bat ka kia pan kendu ya ginong ilam yung kaseng hakan ka sengi na ka seng ka IT ru ya ka dorkas ha chairman ka IHM da ka ba kadau ba ka ni ka silem puli ka trikam klem da bot ya kendon ai da ka ba hak ba gidon ki samla puli ki baju sya kren ben bat sya tombor blong ru ka jing pen khen ya ka hok jong ki bandon ha ka jika puli J1 ya kenduk jengim tasi ka Lipotrik yo Dr. BJ Kumar IS Bodu Chairman jong ka HM J1 jengi kalong hadin ba ni nimsem layo ya ka appointment hidup mentah pat ka principal jong ka HM hadin bagi la khang tala wat ka HM de hadin ba nilai syong bat ya keren ya perkat iki ya ka isu gebede ba ka HM u chairman ula rengi ba unsim di senjam bat un kai ke badan kam ban solve the problem ko ban solve the problem pa HM di kaweru ula na kalian jongiru hadin mengilayo banyak keren tinggilah perkat ba minum abslam ya kan ni bat lada ngimyo jubab na kalian jong chairman ne na kalian jong ka administration po HM seng kan sim di senjam ba kamping susu Ribut por kat no sini kat no. Ni ya ka mentangi klembu por chairman marki dan sibun ki issues ki ba nilai keren batu de kapor kalong pada bagi Islam nama bagi students ki dan ya exams de wat hadin kini ki exam ki bagi students ki dan ru mimi pat baka principal kan chimkia ya kan ki issue dalam chimkia ka ai ki daw ba kumni kumtai tamba kini ki daw ru kilong ki daw bangi asmo na bar kini ki daw bakala pen poisingi officially ki daw bangi shi asmo na sini sitai bagi daw kumba chairman jong tan uang bagi dan kata-kata kami kini daw bagi sampai sini officially mak ban accept itu kita malah dari ngila ai ka appointment letter kalau ada nombor phone nang tu kalau ada contact bagi man sutu kita ki ring ngila ban compromise kita ki bagi jingat nanti jongka Nak kalian jom bijak mak ke ibu petau. Ka nakalian bujung penpau ba sampai perkat ba kata ka ke jah ko HM udang mut ba kita hi kena pulih ki kemen ko HM de ngalabatai yo chairman ba lada fikwa bantip bagi kena ki kemen em ko HM ya ban kendu ki kena ni lasdang ban kendu ki kena na du shwa jong good friday ba hadu mentah ki issues jong HM kim kut shu dilaga ngalada principal show chairman balada kwa ban tip ki bagi kena kemen ni satisfied ne mi ka education quality apa HM ya ban kili ki kena ko ground om ya principal lagi sama karbani abat mailam jong shilong ni sake Bilang tak kendiat kita isu ini. isu gidan shibun hama isu lingkong sa kadai gajing sabe jong ki 1 minit claim daw jong ki tuki staff apa kita wan tray isu sabe bet de dadat nang tapre don sa student issue ka bahadu 1000 page bang sa forward fi press de issue kum gajing collect iki pisa to bamde issue ban collect gajing pempaino ya ka caution money dari ka security deposit gajing bambiang ka bam mistreat jong ki staff ki student ka ba nimkwa pan ai haka impat kwa ban keren haka ayu lap thai kubor lom kwa ban ya solve shwa pat ka principal kini boro kinum ja la da ka principal ka play ka jingkhang jong jing keren Ano gini di? ha Ano benar gini? kini ki jingjang la so la slam ma
i persan baik ban elia ban solve gini ki problem sebab Henry bede hadin isu tu ba kani kampoi sisi likindu ya principal pobing likindu principal kamdan ya po bamdan you want next you buat appointment ru pi kiwi ki office kat ni ki badan ngilalik kumtu la dikimdan next day kila at least kila contact lagi nama kila abi number ki PA la ni office bade yung ki tambah ki pada kim ka principal hang tai pada kadan kai kai silendat kidan cibun ki dan kandi kadan kidan cibun ki silendat ai tai